Siyabonga abantu beDlakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde nilike niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi nilike, ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert, while usabuka, ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke, yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ithuba sizonika abavameli bobafakazi bokuzala okunamalota. Kwesingisi ngesinye lanele singidedekana kwesingisi. Siyabonga kubaba mkhulu ngomusa sengele namhlanje. Izulu belina lonke lelisonto linamandla. Kepha ubaba mkhulu uthandile ukuthi sikhulume ngaye namhlanje. Kuyenzela abantu ubaba mkhulu akahlukani ukuthi baba namandla emisilwandle. Yini imvulo. Namhlanje uthandile ukuthi sibe sikhulume ngendaba zakhe. Kusi yangelithemba lami ngiyacela kubaba mkhulu ukuthi njengoba sikhona la khona basendleleni abafisa abeza la ngicela ukuthi nabo abavikele ingozini zemigwaqo nabo bagcine befikile. Akukho kokuba khona emhlabeni okwanje kubaba mkhulu. Ubaba mkhulu njengoba uqala udabe ubaba mkhulu abeyile nto ayona. Kuba konke okwakucelwa kuyena bekuthola abantu. Esinye isikhathi komunye umndeni babeyithola ingane. Kepha ezazingahlali. Kwakuthi ingane mayisi ifikile lo muzi
Bese ikhula nje njengezinye ingane ikhase ufunda ukuba uyothi la ithatha khona unyawo sebejaba ukuthi ingane ikhulile. Bese kuba khona ukugula noma isifo esifika sisheshise ingane igcine ngokuhamba ingane. Wahamba-ke ikhathi kwenzeka lokhu. Zayifika inyanga beyalelwa labantu inyanga. Befika inyanga zithi hayi lokhu ubala. Thatha lokhu hlanze ngalokhu. Zizophila ingane. Inyanga-ke mayifikile inyanga ethi thatha lokhu hlanze nalokhu. Mayisihamba ihamba nenkomo. Kwaba kuningi nje kwenzeka lokhu. Saze saphundlela isibaya kulo muzi. Inhlanhla-ke akukho la lingekho khona eNazaretha. Every corner khona eNazaretha. Elibekele ukuthi lisize abadabukileyo nabasosizini. Amen. Wasethi uMnazaretha lo bahlangana naye lapho. Esebona ukuthi sekuphele ngisho isibaya kulo muzi. Akabatshele ngalo shendo wakhe. Wabe sethi ngoba siyabona konke kuyenzeka. Ingane ziyafika inyanga zenzela ake uye kushembe khona ubaba osekuphakamile ukuthi bofika kuyena bese umbikela lolu daba. Cishe ubaba mkhulu. Base behamba-ke nomyeni wakhe lo mama. Bafika kwababa mkhulu wasebanika isibusiso. Wathi sebeyozala abantwana abangasewubi. Indoda ayibanga nalo ithemba ngoba amadoda mawuthi inkosi ibusise kwamanye amadoda angagqoki kwemhlophe avela agqolozela ecathi engathi usazokhipha into eboshwe ngephepha lebrown. Ngoba amadoda akholelwa ey'ntweni ey'thize. Wasebanika isibusiso base behamba. Zahamba iy'nsuku wasecobezela umakoti wala ekhaya. Waseba muhle umakoti wala ekhaya. Mayesemuhle umakoti phela mayiganile kusuke khona okuzokwenzeka. Zahamba ikhathi ubaba mkhulu banikile isibusiso sokuthi sebeyothola abantwana abangaseyi ukuhamba emhlabeni. Wafika lo mntwana emhlabeni. Umama unethemba, ubaba ayithemba alikho kahle. Wakhula-ke umntwana wagaqa wasukuma. Safika leso wathi mayithathe bekunyawo usezofuna ukuhamba. Safika lo wafika lo mkhuhlane wamsheshisa wahamba emhlabeni. Umama akalilahlanga ithemba ukuthi wathi ushembe sesiyothola abantwana abangasewufi. Ubaba wayeselilahlile ithemba wasebona umama ukuthi ushembe wayethe siyawuthola abantwana abangasewufa. Inganakile indoda. Amadoda ajenga kabi kumba umgodi ukuthi umuntu abeke. Wayethatha ublanket egoqa ingane yakhe ihambe ephekele efanele. Wahamba wayofika efanele mama naye ingane le ingasekho. Mayifike ephakameni uyathetha uthethisa ubaba mkhulu uthi wawuthe uzokunika ingane engeseyuva manje nayo ingane ifile manje ngiyayifuna ingane yami. Wangithembisela yona ukuthi ayisekufa ngiyayifuna. Wasethi baba mkhulu ayilethe kuyena ingane. Baba mkhulu ngesikhathi wenza yonke lento uhlele eminyango usebenza umsebenzi lo wokunikeliswa ukuphilisa abantu. Wasethi ayilethe kuyena ingane yaletha ingane wayigona wayifaka phansi komjipho. Waqhubeka nokunikelisa abantu. Weloke iphenya nje kancane ibheke ukuthi sekunjani. Uqhubeka nomsebenzi wakhe ukunikeza abantu. Wayephenya kwesibili waqhubeka nomsebenzi ukunikeza abantu. Wabe sethi usuthi wayesebona ukuthi usuyabuya umphefumulo engane wasethi akupheme iphalishi. Wathi ephenya kwesithathu uyayikhwehlela ingane.
wase kuba ukubhuka kwayo ingane wase itweet inika kancane phalisho seyinika uma wayo wase hamba uma wayo nayo ingane yakhe isiphila iphindile ekhaya mayifike ekhaya wafika wajatshula ingane siyaphila ngeke sazi ukuthi ungambiza ngaliphi igama babamkhulu uma uthi uNkulunkulu bayaphika abantu uma ekwazi ukubuyisa umphefumulo ohambanga namhlanje manje abantu banosizo ngelilanga babamkhulu washo kunamanye Nazaretha hamba nawo washo kubefundisa wathi sengihambile nani sengihambe isikhathi eside nani babengcono ababemba noJesu abafundi baJesu ngoba behamba naye bahambe la bese bebuye bemmise bembuza ukuthi siyokuthi ngubani uma ungasekho sothi ubani uma ungasekho sebebuza abantu ukuthini waselina sengihambe la isikhathi eside abaningibuza base beqala ke bembuza ethi omunye uJakobe athi angiyena athi uJohane umbhaphatisi athi angiyena athi uElisha athi cha angiyena wabe sethi sebekhathele senikhathele bathi hayi cha sesihlulekile baba wasethi mina nginguye onguye akaleli bandla uyabuza le ntaba le umhlangano ehambe ifuna wagcina eseyitholile mase kuphukile kuyona wasekuthola konke ayifuna phezulu kwayo intaba mayesehla bathi babekhona wehla wathi mayefika esegiya wathi mayefika ezantsi wathi ngikhuphukela ngomfowami yize sengehla manje sengubaba wezizwe zonke Usibisise ngizwini ayikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha umvangeli lo ukhumalo khona la entabeni nasezingobeni ngiyabonga inkosi yamaNazaretha kusihlangana nesikhumalo sizofika sibhekile sodlulele esihlabeleni sokuqala ivese yodwa njengoba kusho izwi Nkosi sikelele ubaba
Ala kati bayiwa kathi bawuyani baqwele bengithi ngicela kulowo bevela khona emhlanganweni nafika namhlanje lesini kodwa Nkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha ngiqala waleli bandla nomsunguli walo Siyakubonga baba njengoba namhlanje usewuwe owayakha lo msebenzi namhlanje uyinhlekelele ungaka kodwa awubumbu wedwa lensizwe yasuka ezweni la kubo isithwele nzima ihanjelwa zingane ingakufuni ukuyamba izwi elalithuma lithi uyakuthuma wena ezweni laseMpumalanga uyongakhela ibandla Ngizohamba kanjani ngishiya ingane zami ngishiya amakhosikazi ngishiya inkomo ngishiya konke lithi zohamba wena konke okwakho kuphambili thumekile ayi baNazaretha sihlele emhlabeni sabantu kodwa sihlele nenkinga inkinga lephambi kwethu akuyena umuntu njengoba la njena ukhona ngisho phesheya ukhona ngisho eGoli khona umhlaba ungathi ubani lo ngelinye ilanga xoxelwa insizwe endala yaseMalimoti Nkosi wakwesiqini sesibili ethi lensizwa ebesihamba nayo baba mkhulu Asithi uma sihamba siyemhlangano kumhlangano uphuma umhlangano uma sifike emfuleni sasifike insizwe enye ime ngalana ubaba mkhulu bese ehlala ezandleni la kubona ezingalweni bamuwezela ngaphesheya uthi kwagidwa phethe hawulayo leshoba lensizwe uthi kodwa ke ngilanga ngilele ngibona indaba enkulu engitshengiswayo ngibona uShembe emile omunye uShembe phezulu omunye uShembe omunye phezulu omunye uShembe uthi baze bawusithela phezulu ezulwini la kungaziwa khona lithi izwini lo yibonayo yayibona kodwa ngazi ukuthi yathi yayibona into oyibonayo uShembe ngeke azaphele ungabhubha izulu lomhlaba ngeke azaphele uShembe njengoba umbona ephezulu omunye uzosithela phezulu emafeni ngithi ke bantwana benkosi bayahlupha uba umuntu ngoba umuntu bekusuka uba umuntu lokho ukuthi wena umuntu khohlwe ngimbona lapha ke uShembe ngikhona eziqwini ezishintsha ngelinye ilanga nginesizwe kaMajozi lapha ya kade ngihlala nawo kwaMashu engixoxela indaba enkulu khona impela asuka ezweni lakithi eHadini engabe kodwa izingolo yenkosi eHadini yalwa lempi yalwa indlela esimanga yayilwa ngemikhonto kayizibhamu kodwa ekulweni kwawo lempi kwabe sokuhlabeka indoda kaMajozi yahlatshwa intshumentshu la esiphongweni hlaba kodwa insizwa yaphulela kuyena wasala isinxele sasala kuyona abantu ke laba bantu kwangayabona ukuthi uDr Julius Bedlela makliniki ongekho lo makliniki nami nje ekliniki ngiyazi namhlanje bengayazi indaba ekliniki ngoba bengekho uma ihlele insizwa lentshumentshu ihlele lesiphongweni iluku ikhishwa njalo ibeke lapha ithotsha ngezithobo bahlakulwa langa lithile bayibeka lapha ngasesibayeni kwahanja kohlakulwa ethi ke lensizwe kaMajozi sathi sibona nebesixoxela omame ogogo bathi babona ifu lefu liqhamuka ngaseMpumalanga leza lefu maliza lefu lephansi lelandelwa zinkulu bahlakula abantu baqala abantu bashintsha amehlo manje ukubheka ukuthi hayibo yini lenzekayo la yamba lefu maqondana nalomuzi kaMajozi laselima nazi inkungu zeza laseli kulefu laselehla lefu lehlela lapho kaMajozi uthi ke basebegijima abantu bayobheka ukuthi yini lenzeka lapho kaMajozi wehla ifu lehlela khona
nebefika nabafika nefuko kwaphuma umuntu efinwa wathi qithethe phansi waseye kule ndoda kaMajozi ehlele esikhumbeni wafika wayibingelela sakubona mnumzana wavuma yebo bama abantu bathikhemelele besaba nakomama balahla amageja wathi ngize lapha kuwe ngizophisa namhlanje ngizokhipha lensimbi esesiphongweni kuwena baqala abantu baqalaza uthi awuyikhipha kanjani lensimbi eseyehlulile izinyanga lensimbi zisa nezithobo iphotshwa wasebiza ingane wathi ingane ayigijima ikhamanzi ngesigubhu khona izigubhu lezi ebekade zibholwe yawakha amanzi ingane eza nawo wathi woza nawo la yawathulula wathela entweni uthi kansizwa kaMajozi ixoxelwa ugogo bakixoxela yona mina silapha kwaMashu wasefaka isandla lo muntu wafaka isandla kulamanzi athuza amanzi wasefuna indwangu ethi ngiphela indwangu engakasebenzi bamnikeza indwangu wasefaka le ndwangu ithoba lensizwa ethoba lensizwa kaMajozi lokho okuyena othi ngizokuphilisa namhlanje wayibeka le ndwangu ayikhiphe efaka amanzini bayibeke le ndwangu abe ayiyeke wathi kulungile ambani lamanzi niwabeke uthi baphinda futhi emini wamthoba lensimbi yavela waseyibambe inyukunye ibambe idonsi yabhuncuka ngoba ibambe kethambeni lesiphongo uthi Khumalo ukhokho wami lo engikhuluma ngaye ukhokho kumina uthi ke wasethi ke njengoba ngila nje ngizokuphilisa ngikukhipha lensimbi base bebangana abantu ukuthi kwenzekani indlezekayo base bebuza laba abafana ezinsizwa zalana ukuthi singakunikani manje into singaholela ngayo ngokusisiza usiphilisele ubaba wethu wathi hayi akukho engihola kona uma nithanda ningalanda izimvu ninginikeze imvu kodwa leyo mvu ayinawo ukukhonjwa yini uNkulunkulu ozoyikhetha uyabuza ke yaxolisa esihlalweni wakuwe bombela ohlele esihlalweni phambi kwethu namhlanje wakuwe zabuyiswa lezimvu yafika zama lapha vele kwaphuma eyodwa eqonda afika kuqama amadolo phambi kwakhe ethi ke lensizwa kaMajozi yabese ethi bambele lemvu ninqume bayinquma bayibula wathi khiphela amathumbu nabeke lapha libese yona nqobolayo nisonge ngesikhumba niyeke khona lapha nthanda amathumbu wonke namanqina nekhanda uyazi umnikazi wakho ukuthi uzokwenzani ngayo uthi ke sabona nabebuza lo baba mntwa uNkulunkulu usongiphilisile isikhathi ngihlupheka ngihleli insimbi siphongweni engaphumi ngiyubani wena yaxolisa bombela uthi mina ngiyonguye wenguye na kuneli gama ngilizaliphinda namhlanje phambi kwethu bancane mina ngiyonguye owayenguye uthi ke lensizwa kaMajozi sebeyisongela lemvu bayibeka lapha lehlifu lefana lathi mbo lavela lasukuma nayo lemvu naye lo onguye owayenguye lasukuma naye lahamba uthi mase phezulu balibheka uthi ugogo sayibheka lento ebheka lelifu uthi layamba laze lawusithela waphila ubaba wekhaya ayibona Nkosi uyelo mpombela sikhuluma ngayo gejima umhlaba wonke hey bangcwele kuyahlupha uba yithi ngoba umuntu ngoba yithi ingoma kithi yaxolisa inkosi yona yehla ezulwini awuyaba yaba umuntu wewe ebantwini
ngiyangenza lokho ke umthetho wami okushoyo ngingakwenza kuye. Eyaphila ke lensizwa, ithi ke lensizwa engikhuluma engixoxelayo, laba bafana mase besebenza le eThekwini, sebebona umuntu efakile ifoto eThekwani la eThekwani. Bathi awunangu lo muntu waphilisa ubaba. Nangu lo muntu uphila ekhona, kwathi usenandi wathi uyena lo muntu waphilisa ubaba. Lapha ya ezweni lasehadini enkosini yakwaDlamini. Bantwana benkosi uzoxolisa. Kodwa ngizothi jwaphu lapha ngoba leli thuba ngaphinde ngithole leli. Alikho ngaphinde ngithole. Nkosi yamaNazaretha. Ngiyibonile ngenye imini. Uwesiqwini sesithathu. Ufika izwi liyabuza lithi wakhumalo, uyabona yini lo hlele esihlabeni manje? Uzawuyamba, uzawuwela, azawufika la ezweni lamampondo. Ngithi mina kwapha amampondo ngoba uma ezweni lakithi komthwalume sithi kuthi kuwe emampondweni. Uthi hayi lo uzawela. Ngithi mina kwapha amampondo la phathe izingubo na. Lithi izwe la nithi phathe izingubo. Yena uza kofika khona. Yona inyanga yezulu eyakwepha yazofika la eqawukeni. Inyanga yezulu azofika athatha ngenyawo zana eqawukeni. Bombela usuyihambile umhlaba. Bantwana benkosi ngeke ngilibazise. Ubaba omkhulu wenzile umsebenzi kodwa ngizodlula lapha ya ngenye imini. Ngaze ngawufika esihlalweni ngayisho le ndaba. Lithi izikhumalo hamba utshena amakhosi. Hamba utshena amakhosi uNkulunkulu ufulathele la emhlabeni. Mhlawumbe ngixoxele noba nikwenzanga kodwa hamba utshena amakhosi aphathe inkomo. Ayesilweni isilo sigezele lizo. uNkulunkulu ufulathele la ngokuzala kwezingane zincane. Umhlaba ungcolile. Ngabatshela abafundisi ngabaxoxela namakhosi ngabaxoxela. Ngayixoxa le ndaba. Lethi izwi ke ezulwini kohlele esihlalweni mangixoxa le ndaba. Nokuthi amakhosi akaphatha inkomo ungcono kodwa akahlangane ngenkomo. Bantwana benkosi into ezeka ezweni ekhona uBhombela kulona ezeke ezweni namhlanje abantu yababona ukuthi bafuka ukulithilitha abantu. Ukulithilitha abantu bafuka ukulithilitha kukhomba ukuthi ngempela uNkulunkulu ufulathele emhlabeni. Njengoba lashizwe lathi khuma namba utshene uNkulunkulu ufulathele ngokuzala kwezingane. Yabe lafika ngenye imini lathi yabona ukufaka kwaba abantu besifazana bebulawa amadoda. Lithi izwi leli ivulo umina lomnyango ekuvalwe umuntu ngoba abantu besifazana bangisolile bathi angibanikezanga ngani bafaka amabhlukwe babafaka ngenkani basola mina ngabadala. Ngiyabonga. Nkosi bosisebenzi. Amen. Bisani
Mtati umuzi omkhulu wasemzomuhle phasi komzinto edolobha. Ngiyabonga ukuthola leli thuba esitholayo fanele bese sisebenzise ngoba ushembe ubonakele kuzona zonke izintaba. Kuthiwa usesikhumbuzweni somqalo wendlela. Mina ngumntwana bami ke ngihluleke ube ngizokuhlahlela kanjani ukusebenza kukaShembe ngoba lo Shembe usebenzile ngakithi kuBhombela kwetla njalo kwaze ukufika kulo unyazi silibonile loNkulunkulu unyazi qobulayo. Ngangikhona eMaritzburg ecaleni amanzi echekela ngakuthina basebuhleni. Uyamemeza umfundisi uShozi siyongena emotweni uthi asingahambi wonke amaNazaretha akahamba egroundini njengamanje sahamba saye egroundini. Uma sifika lapha egroundini unyazi solukhona kugcwele amaphoyisa agadile ukuthi kungabi khona inkinga njengoba icala phela kade lihlukana manje na lapha enkantolo. Kodwa ngabona umhlola uNkulunkulu wethu phambi kwethu evela emotini yakhe isilahla etha kumina engithi amaNazaretha akathi hola unyazi kodwa yona qobo amaNazaretha ashola wona athi holethu unyazi. Angaze ngitshene amaNazaretha ithani holenu unyazi yinini enisholo nini uthi holenu unyazi. Yilapho amaNazaretha afase ihloniphe leli culo leli elithi siyamazi umelusi ngoba uyabe seyilisho leli culo angiqala ukulizwa ivele laphezulu kwisilahla ithi siyamazi umelusi oziholayo. Uyena oziholayo umelusi wazo. Ngabona umhlola amaphoyisa yonke ihlobo amaphoyisa awekhona laphana amadoda nawesifazane ekhumula amabhuzu awesifazane etsheleka amaduku komama eguqa eyakuye uNkulunkulu lesimlandelayo ngaloso sikhathi kade chithwa icala. Kodwa bakhombisa abantu ukuthi bayabonile ukuthi phezulu icala limlahlile kodwa uye uNkulunkulu wasezulwini. Ingethi sayihlonipha le ngoma lethi siyamazi umelusi ayiqanjelwanga umuntu nje ngayizwa ngawama amadlebe vele high court eMaritzburg. amaNazaretha kihlule sihlale singizoqhamuka ngezazi nginyuka kancane nje nayi noma ithuba lincane la esihlalweni singaphezulu esilanywa yilesi sasezulwini esikhona phambi kwethu sothingo. Umfowethu okugcina ekhaya wengelona uNazarethi enekhono lokucula emculweni wamakhwaya wabe sevaleka izwi langakhuluma hlobo wesenyuka lapho ethembele khona. Wabe sokuqhamuka amaNazaretha amtshena ngoba mina njengejovetheni wakhela lapha eduze umuzi omdala wasekhangela. Wabe sethathwa amaNazaretha amuse egospel lapho wakhona uthingo liqala uthingo uke gospel. Uma efika lapha egospel ebika uthingweni luthi uthingo nanga amafutha nanga amanzi uzokusebenzisa ngomoya wasezulwini azange afike nasemaphutheni namanzi. Ngalolo suku imoto yabalethe yamthatha lapha egospel. Uma efika ekhaya unesitolo ngenhla komuzi. Uma eza sokumnyama nasi izigebengu zigqekeza esitolo sakhe. Uma ezama ngithi akakhuluma uyanyenyeza nalapha emzito uma order usesizulu ufunde kangcono usebenza ngokubhala. Uma ezama ukukhuluma ezama ukumemeza uthi nasi isigebengu ngithi njengomuntu ongakhulumi wabe sevuleka iphimbo ngalosikhathi lali bhodlo izwi wathi nasi isigebengu. Wezwa umama osalayo ekendlini waphuma wathi umkhulu weShembe uyanganaka indaba ukuthi uthi nasi isigebengu sanganaka isigebengu ngoba uShembe kwakuyisu lokuvula abantu bakulanda umqondo nomvula lomfana ukuthi akwazi ukukhuluma. Babhala incwadi kule ndawo efundwa
abantu bonke abaround noma abazungezela indawo asekhangela ngoba wehambe ngolesihlanu engakhulumi uyabuye bafika ama-customer akhe ngesonto useyakhuluma babuze ukhulumisa uba lithiwa kade yekushembe ukhulunyiswe ushembe yiko ngithi hambisani lezi ndaba ziye wonke umhlaba maNazaretha angazi ayibabaza kanjani indaba kaShembe ngoba ngithe ngikhubuka ngezigaba sikhona egospel ithi inyanga yezulu Makubane umfundisi Makubane osanda ukudlula emhlabeni ngithi waseshowe esamvangeli bafunana abantu abaningi kangaka lana uthi umvangeli Makubane hayi baba babona usizo lakho onalo uthi ya ngiyabona kukhona nabakomndiya kugcwele nabakomndiya impela uthi nami ngiyakhumbula ngizohlala kule sihlalo sobukhosi okade kuhlela umnewethu inkosi ilanga lakushilo izwi ukuthi ngemva kwenkosi ilanga yimina yohlala la kodwa ngashaya uvalo ngibona izishosha ziqhutshwa zilethwa kimi inkosi ilanga ingasekho ukuthi ubani namhlanje na ozobusiza labantu basukuma ngoba bebesukuma enkosini ilanga manje ubani ozobasukumisa njengoba sebephambi kwami manje ithi safika soqala isishosha phambi kwami ngathoza ngishilo ngathi sukuma akufuneki ifile lana sukumwambe kwaqhuma amathambo sahamba kwaphinda babesilena zosibili lithi ngasengibonile uNtuli loShembe uphakathi kumina phela ngisukumisa nalesi ngathi sukuma wambe zasukuma zonke ishosha ngathi ithi ngathi ha kanti lamandla akhona nakumina manje la-ke vese ngibhanqeka ilanga nenyanga yezulu laphayana egospel angiye inkosini-ke esihlangene ngayo angiqale khona lana ngiphothule lana ingoma lena ithabane bufikile umNazaretha uma ifika la inyanga yezulu ifika le ekhaya isho le ngoma ithi thabane bufikile umNazaretha yathi mayiqeda yathi nenhlanhla nemampono ngoba nibona uShembe kamoya abantu bakaZulu bahlali noShembe ababili uShembe wenyama noShembe kamoya kodwa babona uShembe ungubani nina mampono nibona uShembe kamoya lona owaletha obaba umfundisi uPlathi obeza baba gcina sebebafundisi baseNazaretha ompinga lo beshaya isigubha sangena entabeni balathwa ilo Shembe kamoya lelo umpinga fika uShembe wamoya uthi lo sisi lungaphela lonke mohamba uyeNatali ufika unikele ngozukwa mobona abantu abambethe ingubo ezimhlophe wahamba umpinga labantu abagqoke ingubo ezimhlophe wababona le kwamashu wayonikela khona lozukwa wawuthola umsebenzi benizibonela umshumela umpinga ukuthi unomoya kaShembe wangena umoya kaShembe sengiphetha amasHembe kumaNazaretha ngendaba yokugcina ngakithi ngoba ngeke ngayithinda wabhombela ehlike emthalume ezowelela ekhangela udlula komunye umuzi uyabona izalukwazi ziyabhunga la egcekeni zikhathazekile ziyaxoxa izalukwazi zazibona zihluphekile uthi bantu abama sithi ungena lana ngethe kunosizi la uma efika lezalukwazi uthi zalukwazi yini inkinga yenu bathi awu sihluphekile ekhaya umakoti walekhaya kunomntwana oshonile ingane zonke zamakhoti ziphelela phasi ishalo lena eyaseveli lengane ehambile manjena uthi uphombelo kulungile ngiyalapha ekhangela kodwa isibusiso ngongishiya naso lana ngishaya isibusiso sokuthi umakoti inkosi imbusise ingane ayoyithola ngeke isafa ngoba kodwa iyophuma isesiphameni ngoba igazi lakhe linokufa balinda wakhulelwa umakoti wabeletha kwaphuma isigaqa wabeletha isigaqa izalukwazi zahlashayisana amakhanda zathi hayi kwakungcono naleya ngane eyayiphuma seyingasekho kunale ngane ephume manje kunalesigaqa leso sikhombisa ukuthi ilumbo leli sakhumbula esinye ukuthi kwathi lo muntu onguShembe igazi lamakhoti linokufa ingane yophumisa esiphameni akusikwe sona lesigaqa sabe sesisikwa kancane lesigaqa savulwa isigaqa kwaphuma ingane phakathi
kukhulume ungadethimanga wathi ingane yophuma isesikhwameni ngoba igazi lalo makhothi linokufa Nkosi kusimo senozwini Baba Nkosi umvamelo unene ezweni lasemnambithi yebo emzomusha amen amphethe khona inhlanhla Nkosi yezulu nomhlaba ngibonga ithuba osiphele lona Nkosi yasezulwini abazali bami abangalitholanga thina lapha ekhaya umuzi esikiwa ngaba ukho kuba uPombela kazange ehambele entabeni zasendla Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga sizwe lasenhla ngoba kwathi uma uvele ezulwini kwathiwa hamba ezweni lasenhla elinokuthula sibonga leli izwe lakithi ke Nkosi yamakhosi okuthe usubuya Nkosi esiqini sesihlanu sana nenhlanhla ukuthi asivuse indlu yasezulwini entabazo phakathi komuzi wasekhako mama ukhokho wayihanjelwa amakhosikazi bathi mabexoxa abadala bathi wayethu mayegana inkosikazi yakhe ihambe emhlabeni wazwa gana amakhosikazi azamahlanu bonke hambe emhlabeni Nkosi yezulu nomhlaba kuthiwa kwafika insizwe yakwandlela yaya kuyo ukhokho wethu kwakuzofika inkosi uPombela isitimela samampondo entabeni zasemachunwini mayifika mbikela ukhokho wethu wabuza ukuthi lo muntu ongilayela yena uphilisa ngani ngoba sengihambe yonke indawo emhlabeni benginika izinto azingisizi ngalutho kodwa lensizwa yasimtshela ukhokho wethu ukuthi lo siyakuyo uphilisa ngesu wasuka kumase ngokuthiwa kwakumenyezwe intabeni uma ezofika kuthiwa bonke abantu abanokuhlupheka nosizi abasondele kuyeza kuzushembe uzoqeda usizi nokuhlupheka naye wahamba waphikelela khona uma efika bathi wathi uma efika khona waselibika udaba lwakhe inkosi yasithi uPombela isitimela samampondo wathi kusuka namhlanje inkosikazi esiyokugana esewuphindife ngempela kwaba njalo wasuka ukhokho wethu wagana intombi yakwaNdaba entabeni zaseBeckville lo khokho yena owakhanda umuzi lwesikiwo namhlanje njoba nathi singamaNazaretha ayibonga Nkosi Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga sibonga ilizwe lakithi enhla ugijimile uPombela ukhona inhlanhla wasipha yona ezweni lasemnambithi wasipha Nkosi into ongakazi uyiphe umuntu emhlabeni wasipha isibhedlela samaNazaretha amen phakathi mayifika uPombela entabeni zasemnambithi endaweni yaseRosbom lapha ngakoba umvangeli umdluli yebo uma efika lapha uPombela wasakha indlu
le ndwa yakhe yaneminyango emibili wathi leminyango kuzoba khona umnyango osempumalanga nomnyango osentshonalanga kuthi umuntu ongena empumalanga egula aphuma entshonalanga esephilile kwaba njalo Nkosi yamakhosi lendlu njengamanje usuphindile uma ufika ngo2011 emzini wasenkumbulweni okusho ukuthi ngempela uBombela owayekhona emhlabeni uyena osenayo namhlanje uthi amafika ubaba uNyazi lwezulu ngo2011 emzini wasenkumbulweni waseyabuza wathi lapha kukhona indlu oyayikhona ngathi ayikhando kulelizwe iphi leyo ndlu kubuza uBombela oNyazi lwezulu njengoba sebeshilo baba badala ukuthi ngempela uBombela owayekhona kusewuye namhlanje wathi masehamba wasesinika imbuzi wasinika iqapho wasinika inkomo wathi hambani okwakha le yandlu bonke abantu ababebakha bephuza isopho bakhe le yandlu iphele siyacela Nkosi yezulu nomhlaba silekelele Nyazi lwezulu iphele le yandlu ngoba ayivumi ukuphela make kwaqala indaba yayo kuvele kubhedda izinto siyacela Nyazi lwezulu ngoba washo wathi ukuphila izweni lasenhla Nkosi yezulu nomhlaba sengizokwehlela ngezansi ngiyakubonga Nyazi lwezulu ngeke ngihlale phansi Nyazi lwezulu ngalibonga ngiyithuba ongiphelo lokuphila impilo yesibili kwathi ngoNovember kwakusebusuku o2 ekseni kwafika abantu silele endlini ngapha abantu sebesembhedeni ngapha imitsizwe singinyakazisa ngesibhamu la ehlafunweni yathi nyakaza ndoda sesifikile ngaleso sikhathi umakoti wami wayesanda ukuthola umntwana omncane elele lapha phansi espontshini elele nomntwana enye insizwa ayime ngapha ngasekhanda lombhede enye insizwa ezansi kombhede isibhamu isibhekise ngakimi le ingikhombile isibhamu yasibekela ehlafunweni ngase ngiyabona sekuphelile ngathi uyayithi manginyakazisa ngesibhamu lensizwa yasithi ungabusakhuluma kwakusebusuku o2 angazi ubangena kanjani endlini ngoba saphaphama sebengaphakathi endlini ithi ke lensizwa manginyakazisa ithi namhlanje kuphelile ngawe ithi khona into nayo oyiphethe ngithi akunalutho ibuza isibhamu ukuthi sikhona yini la endlini ngathi asikho yathi masishintshe isibhamu sengiyasazi isibhamu ukuthi siyabamba isibhamu masibekela yathi masishintsha lensizwa isibhamu asememeza umakoti wami wathi Nyazi lwezulu lekelele wafa umnyeni wamafelo ubala akalimemezanga elinye igama wathi lensizwa uma isishintsha isibhamu esiphakamisa isandla yathi yasiphakamisa isandla yasusa isibhamu kimi kwanento engathi yamshoka la ekuhlanganeni kwengalo waphakamisa isandla washesha wazonqika ngeframe emnyango wabuza wathi baba kwenze njani wabuza kimi wathi baba kwenze njani ngathi angazi esemela lapha eframe nomnyango kwathi lobe engasembhedeni ekhombe ngakimi wasehlisa wasibuyisela enqulwini wathi yabuza wathi baba kwenze njani ngathi angazi ukuthi kwenze njani wathi kuthiwa sokubulala kuthiwa ngenzeni wathi kuthiwa sokubulala unayo imali wathi ngifuna malini wathi sicela ngasithumelele ebhenki sifuna ucash ngathi imali ekhona isebhenki bathi sifuna ucash bathi akukho utho la endlini ngoba uyikhona unomnikelo nje ukhona la endlini ngathi awukho ngathi mina ngumvangeli imali ayiphathwa abavangeli iphathwa abashumayeli imali mina kanginayo ela endlini ithi ke lensizwa njengoba sesiphuma la endlini asizukubulala futhi asithatha lutho ngoba sesibonile ukuthi lo muntu ebesilayela ukuthi sombulala akena umuntu njena ingane encane enenyanga entathu izelwe eyilokhu isheka kancane igononile isithi ke lensizwa ngasemnyango ithi baba siyakuxolela ngeke sikubulale mina njengoba ngenza lo msebenzi ubaba wami kuthiwa wafaka ingane ngane itapukela yona ithi ke la ngasemnyango ithi bomthandaza ushembe wakho ithi bomthandaza ushembe wakho kwakubese waqeda ngempilo yakho namhlanje ekseni bathi ungafonela umuntu ungafonela amaphoyisa ungafonela lutho ifoni yakho soyithatha
le phone masiyithatha sifuna ukuyikhombisa lo obesithumile ukuthi naku sikubulele nansi ifoni esikhokhela ibalance. Yazi bezulu angazi yazi bezulu ngakubonga. Unginike impilo esibili ngoba ngase ngibona ukuthi kuphelile ngawo. Ithi ke lensizwa uma isiphuma bathi sothatha ifoni, khipha ikhadi kuzokwazi ukuqhubeka ufonele ngayo abantu. Kodwa ifoni yakho sicela ukuthi uyifake kwi-screen, ufake isithombe sakho esikhombisa ukuthi uwe. Bayithatha ifoni, abathathanga lutho olunyenzini. Bathatha ifoni baphuma bahamba. Bathi uma behamba ngase ngifonela insizwa ezamaNazaretha, ngayifonela ngapha nangapha ezamaphoyisa. Kwathi kushawa 4 zaseyigcwele ibala amaphoyisa. Lithi ibhunu elumphathi yazi lwezulu uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Amen. Lithi ibhunu elumphathi wamaphoyisa lithi ngithanga izizele ngizoyibonela ngamehlo ngoba kuyaqala ezweni laseMnambithi ukuthi mase kuthunywe inkabi singabuyi nomphefumulo. Babephethe amakhamera beshuta yonke into bethi bengishutha bethi sifuna ukubona namhlanje siyokhombisa abantu. Lithi iphoyisa lakwamkhwanazi ayihamba nalo lithi njalo ngo7 ngiyakulalena inkonzo yamaNazaretha nithi inganekwane ngiyambona kushambo enzeni namhlanje. Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga. Sibonga izwe lakithi enhla. Siyacela usikhumbule. Yazi lezulu siyakuthanda baba. Inkosi busele kuzona.
Nkosi yamakhosi Shembo ingcwele nyazi lwezulu Nkosi yamakhosi ngiyumfana omncane wakwashezi Indaba zakithi useKranskop eMakhabeni Ithempeli lakithi lisensinisweni Shembe ngizobonga ngokuqala umphefumulo Osungiboneka wona kaningi kodwa angikaze ngisukume ngikubabaza Njengoba ngiguqe lapha eNazaretha nginamaviki amabili ngishawe istroke Kukhona nokunye okungaphambili Kodwa ikona okungivusile Mangilibona leli thuba ngase ngithi ake ngizoyicelela lempilo ngiphinde ngibonge ukuthi le stroke asiqedanga ngani Nyazi lwezulu ngiyabonga impela uNkulunkulu velezulu Mina kwethu anginayo mfowethu ngingedwa Kodwa ngiyabonga ukuthi nyazi lwezulu usangibhekile noma mina ngingazi inkosi ukuthi ubonga kanjani nanokuthi inkosi ngingazi ukuthi ukhonzwa kanjani Kodwa ngifisa ukuxoxa indaba noma ingaba yinye ngoba vele namandla awekho Kodwa ngiyakwethemba nyazi lwezulu ukuthi uzowabuyisa Ngelinye ilanga kukhuluma indoda yakwaMkhize entabeni zakithi eMakhabeleni Uma ekhuluma uMkhize uthi lapha ethempelini lasemthonjeni akasekho umshumayelo khona wakhona kade kuumshumayelo Ndebele cishe neminyaka emibili noma wodwa ehambile emhlabeni uthi ke uMkhize kwathi ngekhathi zakudala kwase kufika umuntu lo muntu wakwaDlomo uma efika lo muntu uthi ngizwa kuthiwa laba bantu abagcwele intaba lapha eMakhabeleni njengoba kumhlophe intaba kwafika uShembe sebeyavuka uthi mina kusho indoda endala ithi mina ngambona lo Shembe ithi sasiluse lapha phezu kwentaba yaseTongwe singabafana uthi mayefika lo muntu uthi wayehlala lapha entabeni wayengahlala emzini yabantu uthi kodwa wayethi mayefika asithume eneshumbu lakhe esasimkhelela ngala amanzi uthi ke lo muntu njengoba ngizile la mina ngizophendula abantu uthi emva kwami kuyoba khona amaNazaretha amaningi uthi emva kwami kuyoba khona abantu abangeke besakuphuza utshwala uthi emva kwami kuyoba khona amaNazaretha ayobe ngasambulala umuntu uthi ngoba mayechaza uMkhize
uthi kulelizwe kwayingekho inkolo yokuthi umuntu abekezelele omunye umuntu. Kodwa uthi wathi mayisifikile le ndoda yasezulwini yayisithi mntanami, yathi thina boshembe lelizwe lakini sizoligeza. Uthi-ke ukuligeza kwethu kuyophenduka amaNazaretha abe maningi. Ngangakabibikho mina, kodwa indoda engayibona uShembe akhuluma ngayo yakwaDlomo ngayibona iminyaka emibili yayisiyahamba emhlabeni. Uthi-ke uShembe kulo muntu, mntanami, nina nonke senila, uthi singabafana selusile. Uthi njalo maselusile wayeyasibize asibeke izandla la emakhanda abese sinwaya la emakhanda athi nina seniyokhula ngoba nibone mina. Saze sayibona nale ndoda ekakweya kwaDlomo eyayimbonile nayo uShembe. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angangenzi ngihambe ngimncane, ngoba vele kithi akekho umunye umuntu, imina kuphela. Futhi nabantu abalandela uShembe esibongweni sakithi ababaningi. Kodwa ngicela uShembe angibeke. Kodwa ngicela uShembe angibeke kahle. Ihloniphe indaba kaNkulunkulu. Ngoba iyona into yokuqala. Iyona into yokuqala ezintweni zonke esingazenzela uShembe eyokuthi sihloniphe lenkolo yobuNazaretha. Ngoba ngaphandle kwayo ngeke sibe yilutho. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu nabezemva kwethu uNkulunkulu abakhulise abalande ngaleli ivangeli. Nathi emazweni akithi sibone sekukhona abantu abayothi uShembe uNkulunkulu njengoba nathi sesike sambona. Angazi-ke noma kwanele yini okwethu, kodwa ngiyacabanga ukuthi emva kwethu abantwana abayobona uShembe senginabo nami abantwana abambalwa. Ngeke ngibabale ngoba ngizosuke nibabazi. Kodwa nginabo abantwana asebemlandela uShembe, asebezalwe yini ngabazalela kulo buNazaretha. Engicela ukuthi uShembe unyazi lwezulu noBombela isitimela samampondo angilekelele bakhulele kule nkolo yobuNazaretha. Ngiyaxolisa mangikhulume ngathatha kabi. Ngicela ukuthi impela ngikubonge lokhu angikaze ngizwe ukuthi umuntu uphathwa istroke alala impela esibhedlela kodwa phinde avuke abe njengayo. Ngicela ningibongise eMnazaretha. Ngoba angikwazi ukubonga nokukholwa futhi kakhulu. Kodwa inhlanhla le uNkulunkulu angiphenye. Ngicela inkosi kusemthini. Ngiyakhuleka ezulwini nasemakhosini wonke nakumaNazaretha wonke ngegama likaYesu. 69 Amen.
ezulwini loguqile umvangeli uMazibuko ehamboza naseBethlehem lamaNazaretha ami entabeni zoKhashana bangcwele benkosi isabelela lesabelelo sikaMbombela ukhuluma nathi emhlabeni wonke ilizwi selifikile phezu kwethu nathi silamukele kodwa uyakhuluma uMbombela uthi asilemukele ngezinto ezimhlophe sisothandweni maNazaretha ingcwele uthiwa ngikhumbuze uThixo uthi ngikhumbuze ngoba ukuzalwa kuNazaretha ngiyakhumbula lapha na kwaNtaba Mhlophe insizwa nentombi eyayazi abazali ukuthi baNkulunkulu insizwa eyayazi ukuthi abazali beNkulunkulu iyasuka ubaba ubiza indodana uthi indodana sowukhulile nje sowukhulile nje sekuba khona fanele kube khona ozoba umlekeleli lapha ekhaya kukhona ini lapho sowubone khona ithi lensizwa yebo baba kukhona la sengibone khona sethu kubaba ke uNkulunkulu ekhaya mntanami nami khona la ngibone khona uthi baba ubonephi uthi ngibone kwaMthimkhulu seyithi lensizwa yazi ukuthi ubaba uNkulunkulu seyithi lensizwa baba ayenzeke intando yakho ngizovuka ekseni ngigeze ngithathe induku zami ngiwelele phesheya kwaMthimkhulu nangempela lensizwa yenza njengoba kushiwo ngizokukhumbuza ngothando maNazaretha ukuthi lo buNazaretha abakhiwe ngothando ake kubusa uthando kithi bantwana bezulu lomhlaba yase ehlele emfuleni yathi mayehlele emfuleni yasibheka amatshe amhlophe amatshe amahle yasiyoxosha amatshe ayisithupha yasikhuphukela kwaMthimkhulu yafike yakhulekela yathi mayikhulekela kwaMthimkhulu wasiyaphuma uMthimkhulu yathi mayiphuma uMthimkhulu lensizwa yasichitha phansi amatshe lana ayisithupha yathi uMthimkhulu ngilethe nazi inkomo zakho wabheka phansi uMthimkhulu wasiyabuza ukuthi ufuna yiphi yase seyisho lensizwa yathi ngifuna uSitheya ukhokho wethu Sitheya bantwana basezulu wasiyibiza wayibiza bantwana basezulwini asisebenze umsebenzi wokufundisa ingane ukuhamba kwalelizwe uma senze njalo bantwana basezulwini siyongena kwelikaMbombela ngoba sekusebenza ukuthi ingane ifunde esikolweni kanti inhlonipho ingane ifunde ekhaya bantwana basezulwini yafike yakhuluma lo mnumzane wathi mntanami yemukela nazi inkomo zami wasebuza indodakazi ehloniphuyise uyabathanda yini wena laba bantu wase sethi yebo baba yebo mntanami ngiyabathanda wabe sethi ayenzeke intando yakho yasisuka lapha ekhaya ikhumbula izwi lalikhuluma nayo abantwana basezulwini uyase isuka le ndaba ngamatshe ayisithupha kambe mina nawe kuyokwenzeka yini lokho ngoba ngazi ukuthi ukuganana kwakhe ubuhlobo futhi kwakhe uNazaretha uthola isimanga maNazaretha ingcwele ngithi bekulotsholwa mhlawumbe ngo2023 kuyolotsholwa kwaMthimkhulu uhanjiswe inkomo yena umqalo wendlela lo mayibonke osenkulu ungathola ukuthi maNazaretha ingcwele ngomhla ka2024 sathi 6 July lapha kwakuyombesa hanjiswa ibizo kwaMthimkhulu maNazaretha kwathi ngoAugust kwakuqaqwa imingaki iminyaka ake sibuyeni maNazaretha ingcwele senze okuthanda ushembe liyabuya abantwana basezulwini nakithi kulelizwe lakithi ugijimile uMbombela ngelinye ilanga ngafika umndeni wakwaZimba ngithi kwaku 2023 kwaku December
bayafika bathi sicela usiphelezele sekufika ukhokho wethu. Ukhokho wethu uthi akuthatha inkomo nembuzi kuyoshawula okushembe. Wathi efikile ezweni laseBergville eMhlozini base bemsasazela ngezinja bamthuka. Into engaziwa ukuthi ayenzeke ngamuphi unyaka. Imina la bengangibaqhuba siya lapha enelisiwe eyakhala inkomo yaze kwasa imeme umndeni wakwaZimba. Bantwana basezulwini sinoNkulunkulu oNkulunkulu amen. Unyazi lezulu umqalo wendlela ezinsukwini ezindile ezendlule kwenzeke isimanga emzini wakwaZuma. Umazikode sekhetha inkosi. Uma ikhetha inkosi bantwana basezulwini sethatha ngithi akakabhajatiswa nokubhabhatiswa. Wasevukela umyeni wakhe. Baxabana nengane umyeni wakhe uyakhuza umama hawu baba wekhaya Malushi. Wabe sethi bantwana simabaza ubaba mkhulu bantu ukuzalwa kuNazaretha. Ngabe siyini emhlabeni? Ngiyayibongela abantwana ekhala kithi ngoba kwakuyikhala utshwala. Kodwa kwangena ingubo emhlophe abazali bami babiyeka bonke utshwala. Bayibonke singula sibusini. Bantwana basezulwini wathi wena ngizokuthatha ngiyokulengisa lapha emahlathini akwaSapho. Wamthatha wathandaza. Wamemeza lo Shembe nithini webantu ngalezi zibusiso eninazo nabantwana bethu. Bongani wemanga. Bantwana basezulwini wasiyamthatha umsakwaSapho. uShembe uNkulunkulu wathatha zonke lezi zihlahla zaba zinde ngaphezulu kokwenda. Ngaphezulu kokweza. Wabathe uyabheka igatsha alikhe liseduze ukuthi akhule kumcila alengise umkakhe. Wase sethi uyohamba usinda ngoba ogamthini bade bonke. Bantwana basezulwini kanti akaqedile kamile. uShembe akabulali umuntu lando waba kini. Ushemphilisa abantu mayibonke usuku. Bantwana basezulwini uthenga olunye usuku wasemvukela wathatha isibhamu. Kulamaviki aphelile. Wathatha isibhamu wasesikhomba wasesememeza uShembe. Wamemeza yena lo mqalo wendlela. Bantwana basezulwini sancapha isibhamu. Sathi cha. Mina angimdubula uShembe. Sithandwa nazipha. Bantwana waphinde i-hour lonke kwafika omakhelwane kwafika bani nabani ebeledublile hayi lutho isibhamu asitubule. Bantwana basezulwini wasekhashela ukhiye uvale ngebhatheli cars la yintile nje. Khile. Kwenzela umama ukuthi bavule omakhelwane. Uma bethi bayovula athathe isibhamu abhekise ngakubona babaleke. Bantwana basezulwini ngiyengithandaze ngithi Shembe namathela kimi ngoba uShembe wangithola. Bantwana basezulwini uthi esuka lapho wayilamula uShembe. Bayilamula bakubo impi kumaziko. Bantwana basezulwini wathi ake ngihlole lesibhamu ukuthi asidubule. Wasithatha isibhamu wasibhekisa kuye. Savuma. Akekho phansi emgudini. Umntwana kaShembe yaphila. Nami ngiyabonga Mbompela Sidimala Samampondo ngoba ngaba nginankosikazi. Kulamaviki aphelile unkosikazi yasebenza njobe esebenza nje uyabuya ungena emateksi ufika amateksi angena ngaphakathi ufica abantu ababili uyendlula uyongena emateksi nasemawusi. Mayifika nalapha abantu babili usethi uyohide ithi ihliziyo ekhaya. Wasengena esitolo kwaBoxer wathenga akuthengayo uthe mayiphuma esitolo kwaBoxer wasebona uanti bakhe wasiyajika wabuyela emateksini asemawusi. Uthe mayifika khona wafika imoto seyigcwala wase seyangena usethi lo osebenza lapha emateksini khokho ngena phambili ngoba uzosheshe wehle athi cha. Kanti uthunywa unyazi lezulu uthunywa umbombela maNazaretha engcwele ukuthi ayosindisa imiphefumulo yabantu engabibhubhile. Yaphuma imoto yathi mayihamba yaphela indawana enganganani bantwana basezulwini yasifica imoto encane letekisi overtake itaxi encane
yanqaba le moto ukovathekwa zabanga umgwaqo mabanga umgwaqo iteksi yaphazanyiswa iphotos asaso kwenze njani uhulumeni uyazizonda ufuna sife bantwana basezulwini yasiyaphuma itekisi ngaleso sikhathi yaphuma yandiza yagijima phela yaphuma yandiza yathi mayindizile yasigijima ngohlangothi wasememeza leli gama wadmemeza Manazareth ayingcwele wadmemeza kwashunguthuli ngaleso sikhathi yasiyavuka wayivusa lo nkulunkulu wayivusa wayibuyisela emgwaqeni waseyibuyisela esayithini wasesevala imoto ephume emawusi basinda bonke abantu uNkulunkulu oyingcwele ekhumbula izwe lakithi laseBhekeni sicela umoya oyingcwele sicela ukhumbula izwe lasensa ukuthi siphe umoya ozosifaka ezulwini ngoba sikubonile uNkulunkulu ezulwini ngicela uba inkosi ibusise ngizwe Kosi ufile oladelwa izimo izwe osiyeze nomhlaba umvakela umanqele lo wase ephuzwanele endaweni yakwaNongoma osiyeze nomhlaba ngilapha phansi kwaleli hawu lasezulwini ngazalwa khona ngafakwa ubaba eBhungu esebenza emshinini kashukela uyagula ushashwa isifo esithweni wagijima yonke indawo efuna impilo kanti kukhona insizwa ekhona lapha emboneni kashukela uyambona egijima yathi hawu Manxele mfowethu usugijimile akuhambe nami lapha eNanda kukhona umuntu okhona owushembe uzofika akusindise kulesi silonda esesikwesihlungu ngoba wayesegijime kakhulu Manxele azange aphendule watshela abelungu kuphela ukuthi ngesabatha ngizokuba khona ngongakabishiwo nokuthi isabatha kwakusabizwa ngaleli yagama ngempela yahamba naye lensizwa akazange nje isibongo sayo ukuthi wabuyaphi kodwa wamtshela ukuthi wahamba naye wayewafika emzini wasephameni wayifica indlondlo yomusa
ikhona ekhaya beyotha abantu ibaphilisa yenza konke. Wafike waguqa lo muntu wathi Nkosi ngihamba nananga umuntu baba uyagula unesilonda usehlulekile. Sathi silwane sasezulwini sondela wasondela ubaba wathi phenya wasibuka isilonda. Wathi isuka wayibheka eceleni wabona intombazana. Wathi intombazana ambulanda amanzi abongithathela amanzi uwabuyisela. Yahamba intombazana yawathatha yabuyisa wafaka isandla. Wafaka iminwe emanzini. Wasethi ke kulo muntu oyehamba nobaba thatha naka amanzi afika geze ngawo lesi silonda. Kwakuthi uma simphukile lesi silonda baba quleke afanele ofile. Nampela ke bahamba ke baya edokodweni. Wathi fika lo muntu wafika wamgeza ubaba ngalamanzi wamgeza wamyeka. Uma seqedile kumgeza wayeselala ubaba wajumeka kwafika ubuthongo. Elele ngoba wayengasasingambozwa lesi silonda ngenxa usasingathintwa lutho. Babona abantu kuphuma lokho angazi noma bakwazi ukuthiwa isiqubuqubu okuneziboyana siyaphuma kulesi silonda kuyaqubuzela kuyahamba. Bamvusa ubaba manqele vuka uma ethi yavuka baba bathi uyabona lokho kuhambayo wathi baba yebo. Bathi kuphuma lapha kulesi silonda sakho usuyosinda. Nangempela wasindi baba wabuyela emsebenzini wambona lapho uShembe. Kwakuthi uma wefuna ukubona uShembe ngoba wayigxile kakhulu emsebenzini eThekwini. Nangempela wathi mhla ubaba eyobhaphathisa abantu emsebenzini ubaba wayekhona lapho. Ubaba uPombela wathuma abantu babawubika eKamu ukuthi uzohamba ubhabhadisa olwandle. Bavuma belungu kanti bavuma ivuma kanjani. Wayekhona ubaba lapho. Wahamba uPombela bakhipha insizwa ezimbili zabelungu nezibhamu bathi lo muntu oyocilisa abantu elwandle ucile babe babili babe bathathu nimshayela. Wahamba uPombela ngenyawo ebheke elwandle. Umuntu owabona lo mgilingwane kwakuyindoda yakwaGumede eyayihamba esontweni. Lenkonzo yayo yayibuka lento lendoda yasihamba igega iyohlala ngaphambili eza uPombela. Lendoda mayihlezi ithi ngibone ihlahla zilala zivuka eza lo muntu. Wayewafika elwandle wafike wababiza abantu. Uthi ubaba besaba abantu ukungena. Besaba ukungena. Imile lendoda ihlezi nawo lapha iphethe iBhayibheli iye esontweni layo. Waphuma uPombela wababamba babili waya nabo emanzini lakhuphuka igagasi labamboza baphuma. Kwathi uma ungena omunye wesithathu asuka abafana babelungu bagaxa iphamu zabo baphindele ekhaya. Uma bebhabhatiswa le ndoda yakwaGumede ayibangisaya la yayosonta khona.
yahamba yawubhajatiswa yangena naye emanzini ngalelo langa kanti ingena nje inosizi engibona ukuthi lwalungeke liphume lapha yayiyakhona kodwa yabhabhatiswa qede lwaphuma lolu sizi lwayo ushembe uma isibhajatisiwe iyaya ushembe ithi baba selongaganwa unkosikazi anginabo abantwana uthi ubaba uzobathola ufuna umntwana muni qala yathi indoda baba ngifuna umfana ngempela ke kwahamba insuku yamthola umntwana womfana iyasebenza le ndoda umndeni wayo ihlezi nawo lapha phezulu ngiyakhohlwa leli dolobha ningixolele abantwana basezweni uma isebenza lengane seyitholile eyiqonile iyakhasa lengane kanti ikhasa nje kunesipenethi isikhano esikhulu esizayibopha amanabukeni eyayithi ayizobopha amanabukeni useyiphumulile nabukeni wayibeka nesisikhano idlala ngaso lengane akaboni umama kanti ihlale ngaso yadlala ngaso yasigwinya bona ingane iyaluza ingane siyabathe umphathi yabhekisa ukuthi hawu isipenethi kade silapha sikho isisigwinyile lengane wathi makushaya idina ingane lokhu iyaluze lokho wafika uGumede ingane ijuluka imanzi tete ingane igwinya isipenethi wafika wayitshena unina wengane abuya ngaphindele emsebenzini eyodidina wacabanga kuphela ukuthi ngizofika kanjani ePhakameni ngoba kukude kangaka wacabanga wahluleka wathatha impahla yakhe uqoka wayahla waphekelela estation sesitimela sesitimela sasingesansi kwaleli dolobha wayinika ukuthi cha ngizofika ngithatha isitimela ngiye ePhakameni ngiyobika le ndaba baba angiyazi le ngane noma isawubuya iphile yini wafika wema walinde station kwase kukhamba isitimela sasikhamba ngapha lapho singakhona indawo kuseNkomazi idolobha lingenhla komgwaqo idolobha laseNkomazi bayalazi eNkomazi uma station la sesiqhamuka isitimela isethathile nethikithi wathi manje yakuso isitimela wathi uyabheka emuva wakhanga isilwane sasezulwini sesitamo siyabuka wathi hawu nangu baba nangu Shembe ijima ngejubane wayakhona uma iqhamuka hawu ubaba uNkulunkulu yini Gumede kwenze njani wesixwayile nje yini baba ingane lo wanginika yona isigwinya isipenedu lapha ngasazi noma isakhona noma isaphila wathi ngasizandla kwathi ushaya ihlombe wathi hawu Gumede bekwenze njani wathi angasi baba wathi ngithemsebenzini ubisele nonina ngiyabona ubeka isipenedu budedeni wathi baba awu kulungile Gumede hamba phindele emuva izosinda ingane uzoyifica isindile washe kuphuka Gumede esephindela lapho kuhlezi khona ingane uma ifika ufika ingane isiyomitha ukuthuka ayisajuluka ayisayaluza hawu Nkosikazi kwenze njani na awu angasi baba ngibona isithule ingane angasi ukuthi kwenze njani uthi ke sengibuya baba Nkosikazi sathi usumbona phi na uthi ngimbone esitimeleni uphuma ngapha emapondweni uye ePhakameni awu kwaba umithuku yasinda ingane
ingane sifikelwa ukuya entabeni iphuma isikhalo sesizicucu sesinqamuke sanqamuka kanti ushaya itombe nje uNkulunkulu usebenza umsebenzi waso esizwini kusiyama yilowo msebenzi owafika kobaba bawubona bawulandela basishiya kuwo asazi le Nkosi noma sesiwone kangakanani siyacela nyazi lwesulu ukuba lo msebenzi omkhulu kangaka uwonakala ezandleni zethu sihlale siugcine ngoba into engaziwa umuntu ngiyabonga Nkosi Yesu nomhlaba bandla Nkosi siyabonga ufakazi ukuthi siphiwe abavangeli Nkosi zibabusise. Sizovala inkonzo yesikhumbuzo ngesihlabelelo sekhulu 52 sizocela umshumayeli ucelo sesenzo asona lesihlabelelo Nkosi ngibusise. Sibisi pona bangcwele. Jerusalem,
Sibonga.